Tá níos mó ná 10 milliún Filipínach ag obair in go leor tíortha lear, éireann ina measc. Tradiisiún láidir Filipínach é an balakayan box, nuair a seolann in imircigh busca faoiríní a raiscid ina hill an Filipínacha ag an Nghélta. Thula me se caintear an musca seo den céidir riamh nuair a casú banas le hill an Filipínacha Eden McGuinness ormid Sally Nogan mar chra ar an nua. Nuair a dinis méidí go raibh muid le hacht an seo, dúirtí lom taghfuil a dhéanamh lena muintir hain, agus sinna tá déanta agam aniu. Anis tá mé sé ceapar gur ceart am hain agus an tlán an seo an tradiisiún seo a iompú ar ghrim, agus busca balakayan a cheola rais an balach ar fád ón na Philippines go Sally Nogan. Let's get a basket. You know what Eden likes. Yes. Right. What have we got here?